zikuraho ibyananiranye. Ababyeyi tuvuge ngo amen. Dushimye Imana kubw'amahirwe Imana duhaye yo kugera hano. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero kandi dushimiye ubuyobozi bw'icyumba kuduha uyu mwanya. Nitwa Felix Mushizimana, mbarizwa mu itorero rya Gatsata muri paruwasi ya Gasabo. Dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Turasoma igitabo cya Yosuwa igice cya 2, dusome umurongo wa 12. Ni page 208 mu isezerano rya kera. Page 208 mu isezerano rya kera, Yosuwa igice cya 2 umurongo wa 12. Havuze iki? None ndabinginze nimundahirire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo nabagiriye. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Twese tuvuga ngo amen. Abatari muri bomboni tuvuga ngo amen. Twaje gusoma. Abunamye nimunamuke. Abari gusoma ni mu bumbe bibiri. Abari gucatinga ihangane sindi bukurambere. Abacatinga mwihangane. Ndabizi ngo baramukeneye wenda no kukazi, ariko ihangane muri uyu mwanya twahawe tubyaze umusaruro. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo ikimenyetso cy'ukuri. Subiraho. Ikimenyetso cy'ukuri. Ndetse abantu badasubiye urasuzugura ugasuzugura n'umusenge ko. Mugane musange Imana iguha amafaranga mwese mwahita mubisubiramo. Kandi turapfa amafaranga tukayasiga. Ndabizi turayakeneye ariko turayasiga. Ihangane uvuga ijambo rivuga ngo ikimenyetso cy'ukuri. Bisubiramo. Ikimenyetso cy'ukuri. Bivuga ngo hari ibindi bimenyetso bitari uko. Nisi hari ibimenyetso. Mbega amataje afinyoye ukuntu, ibyo ni ibimenyetso. Mbega amazu y'amashato, ibyo ni ibimenyetso. Mbega amamodokari y'amoko menshi, ibyo ni ibimenyetso. Urya gatatu ku munsi, ibyo nabyo ni ibimenyetso. Uratera intambwe bike, ibyo nabyo ni ibimenyetso. Ntabwo uri muri bomboni, ibyo nabyo ni ibimenyetso. Uratera ukuboko bikemera, ibyo nabyo ni iki?